igama lami Sikelelwa Bose. Ulikhona usister wami. Ngicela ukuthi ungitshele sisi ukuthi ulikhona ulahleke nini nokuthi nimgcine nini behamba nobani. Simqhubele Saturday late. Nakhona beke wahamba imini yonke bengekho ukuba bekubala lapha ngo-12 wahamba waphinde wabuya ke ngo-late wafika nje wahlamba wahamba asimazanga kuphume wayaphi and kangazolandwa sitshomi sakusiphumele nje. So akasho ukuthi uyaphi? Akatsho noma lakatsho ukuthi uyaphi. So according to maybe because I've heard that bathi bekahamba nabantwana abanye babafana ngazi base phase 4 ningena khuluma nabo abafana lawo kade ahamba nabo. Izolo uye khona umnye beke wafika sambuza ukuthi bamgqibeleni likhona wathi babemgqibele ngeSaturday late yemgqibele ngabo-8 uthatha ifoni yakhe what do you mean njengoba ndithi bengekho that means ebenayo so uthi loyo mntana yena uye wahamba wangumuntu oya ephase 4 kwabanye utshomi bakhe yena lo utshomi akabazi abo uba ifunda pha phase 4 so ebesiya kubo utshomi bakhe base phase 4 umgqibele apho lo nguyo osithethe nayo utshomi yakhe asizazi ke lezi zase phase 4. So ukuthi uthole kanjani, how did you guys find out ukuthi uthole kanjani? Kune group yomphakathi sibone apho ngoba bese kubona ixesha ukuthi akadabuye ngoba bayehambile udla ngokubuya kwasekuseni so bese kubethe 2 no 3 ngekabuye endlini. So sabona ku group yomphakathi siwahamba malume wayofanisa wangifonela nami la umbona xa sifika nyani nguye kuba kubonwe ngomnye umama ugogo ebezikharazela so wathi xa wabona umzimba wayochaza emphakathini so bayispreader egroupini umphakathi sabona ngolohla. Nalimthelezelele kodwa intombazane ibithi ifike bengamgqokisanga kodwa nafike sebembekile nje bengasinxibanga esinye isihlangu sikhululekile kwenye icala elinye lisele bembeke phezulu bembeke ibrook apha phezulu kwakhe elele khange besakwazi nomqaphela kahle kodwa ene scratch nje ezilapha isibunzi hayi uhlala ngumuntu nje free ujabulele bengenamisi sinokuxabana kodwa hayi lamini azange sixabana nokuxabana naye umkenje right. And besides ukushona kwakhe ubeka umuntu onjani ekhaya describe? Andithi yena uyintombazana but uzenza umfana ebatshomi zakhe ngabafana uhamba nabafana usiphethe isifana so ngulo mntana nje unjalo kodwa apha endlini bese eqala ungasimameli ngoba bese eqala izinto zakhe ezobhema nabantu abatshomi bakhe bangabazi ukwazi ukuthi bekusekwenze njani wayata ibulalela ebenzeni. Polisi abantu imvelele shona and uNkulunkulu anganikeza ukuthula.